nuko Uhoraho atera Abisirayeli ikiza gihera mu gitondo gushitsa igihe cyashingiwe, uhereye i Dani ugashitsa i Berisheba hapfa abagabo ibihumbi bingahe? 70. Maze umumarayika akibanguriye ukuboko Abisirayeli ngo ahageseze, Uhoraho arigarura abuza ivyo vyago. Abarira uwo mumarayika yageseza abantu ati, birahaye, garukana ukuboko kwawe. Kandi umumarayika w'Uhoraho yarahagaze iruhande y'imbuga ya Arawuna umuyebusi. Maze abonye umumarayika yageseza abantu, abarira Uhoraho aterega, ni jewe nacumuye, ni jewe nakoze nabi. Ariko izi ntama zo zakoze iki? Ndakwinginze ukuboko kwawe aba ari jewe kurwanya n'ab'inzu ya data. 18 ngiye kuhasoma 70. Uwo munsi nyene Gadi ajya kuri Dawidi aramubara ati, nduga wubakire Uhoraho igicaniro ku mbuga ya Arawuna. Nuko Dawidi yumvise irya Gadi araduga nk'uko Uhoraho yavuze. Maze Arawuna agize ngo araraba, abona umwami n'abantu baza iyari. Arawuna arenga irembo akubita inkoro hasi imbere y'umwami, aramunamira. Arawuna aramubaza ati, mwami wanje nyene ingoma, uzanywe n'iki iwanje umusabyi wawe? Dawidi aramwishyura ati, nzanywe no kugura iyi mbuga yawe ngo nubakire Uhoraho igicaniro, kugira ngo ikiza kive mu bantu. Arawuna yishyura Dawidi ati, mwami wanje nyene ingoma, twara ibyo ugomba byose ubitange, inka ngizo z'ikimazi cyo koswa n'ibisekuzo zikoresha n'ingogo zazo, mubigire inkwi. Ivyo byose jewe Arawuna ndabiguhaye mugenzi. Arawuna arongera abarira umwami ati, Uhoraho Imana yawe ikwakirire. Ariko umwami yishura Arawuna ati, namba turabigura nguhe ikiguzi cyabyo, sinokosereza Uhoraho Imana yanjye ikimazi atacyo kinkehesha. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga amashekeri y'ifeza 50. Maze Dawidi ahubakira Uhoraho igicaniro, ahosereza imibavu, atanga n'ibimazi by'ishimwe. Nuko Uhoraho abona guhangaza icyo gihugu, ikiza kirabogozwa mu Bisirayeli. Amen. Imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira ikirahinda. Imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira ikirahinda. Ay, imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira ikirahinda. Imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira Bwoko bw'Imana, imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira ikirahinda. Imirindi yo gutabagwa ndayumva, Mana yera, imirindi yo gutabagwa ndayumvira ikirahinda. yo imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira ikirahinda. Imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumvira ikirahinda. Ay, imirindi yo gutabagwa ndayumva, imirindi yo gutabagwa ndayumva. Imirindi yo gutabagwa
imirindi yo gutabagwa ndayumvira ikiraye. yewe ikosa Dawidi yakoze ubwa mbere yabaye umwami atarabikwiye. Igihe baje kurobanura yari afise bahungu ndwi Isayi, Dawidi bamuhamagaye ubwanyu. Yesu ashimwe. Yari umwana avuka kwa Maraya, kuko Bibiliya yambwiye ngo mu vyaha niho mama yamvyari. Yarakavyaye aragata, barangije bagacungisha umukuku. Abo mwumvi igihe kimwe Imana itameze nk'abantu, haleluya, itameze nka jewe, iragenda irobanura Dawidi imugira umwami wa Bisirayeli. Nta muntu yanyumvise agatera haleluya. Hongera haleluya. Arangije imugira umwami. Amaze kurya, amaze guhaga, amaze kwibagira iyo yarara, amaze kwibagira ubuzima yabayemo nuko yavutse, Imana ishimwe cyane, aravuga ngo nkeneye kumenya igitigiri cy'abantu banyoboka. Haru urazi ibintu yarahiye Imana. Yavuze ngo narirahiye kw'icyubahiro cyanjye ntazigera ndagihumura. Theo yararirimbye, yarirahiye, Imana yarirahiye. Itazagira undi kandi ntizemera. Nta muntu yotera haleluya. Tera haleluya. Ongera haleluya. Dawidi baramuhanura bwaterega cyagiye wica Goliyati, nta ngabo nyinshi wari ufise, Imana yabanye nawe uru. Baramwibutsa, tereka guharura abantu, turasenga basi Imana igwiza izindi imbaraga. Mugabo ureke iryo kosa. Ariko ngo ijambo ry'uko ryagira imbaraga risumba iry'abahanuzi biwe, barabaharura. Yesu ashimwe, haleluya. Wenda waba witega ko nza gushiramo inkomezi ngo nyinshi kugira uvyumve, oya nuko nyene bimeze. Haleluya. Imana ibwira Mose rero tuzinduke kare nuko yantumye. Yamubwira ngo ugende ubwire Abisirayeli, ugende ubwire Farawo kejo isaha nk'iyi ndagutumye hazogwa imvura utigeze kubona kuva wakwitwa izina, kandi iyo mvura igiye kugwa. Genda ubwire abantu bose bo muri Egiputa, umuntu wese afite ikintu hanze akingize. Haleluya. Tera haleluya. Arambwira ngo genda ubabwire umuntu afite ikintu kitugamye acugamike, kubera yagiye imvura amasaha nk'ayo izogwa. Haleluya. Kandi sinzi icyatumye babimenyera cyane batabyumvira, kubera bari bamaze kubona ko ibyo Mose avuga bibi. Cyari icyago kigira ndwi kandi byose yarabivuze. Hari igitondo kimwe yababwiye ko hazoza imibu irangije iraza. Imana ishimwe. Hari igitondo kimwe yababwiye ko igihugu cyose, amasoko yose n'inzuzi bigiye gucika amaraso. Biraba. Haleluya. Sinumva rero impamvu batumvise kwiki cyandwi kandi yamavuga ibintu bikaba. Haleluya. Haleluya. Ninde muntu anyumvise agatera haleluya. Hanyuma aba bantu nibumva, Imana ishimwe. Naribuze ngo Imana ishimwe. Aravuga ati umuntu wese afise igitungwa n'umurima wese agenda asarure, mugire vuba amasaha nk'aya, ejo ntihaze hagira ikintu kizoba kiri hanze. Yaba umuntu cyaba igitunzwe, Imana itugirire neza, yaba imirima cyaba ikintu gihema, cyaba ikintu gifite umumaro, kizobe cyugamye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ari umuririmbyi nigeze gutumira hano bamutazira Samusuri.
samusure we mbega urugamye ego ndugamye ariko umuntu uranyagirwa. Numva samusure ifise ingorane hanyuma igakora icyane. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo yinjiyemo yaragerageza ikihamba ariko umunwa ugasigara hanze. Ni ukuvuga samusure icyari cyane buri gihe cyose umuntu usigara hanze. Amen, haleluya, oya haleluya, tera haleluya. Mose abwira abantu ngo bugame kubera isho imvura isoko. Imana yavuganye nanjye kwa aya mezi abiri harimo ibintu bikomeye, harimo ibintu bikomeye, harimo ibintu byiza ku bantu beza, ariko nabonye n'ibintu bimeze nabi ku bantu babi. Numvise inkuru imwe ngo mengaye nyambaye yari fuso yari ipakiye abantu Igitega. Abantu ngo ntibari babazi Igitega. Umushoferi ngo ariko aragenda ngo abona umuntu ngo bavuga ngo aho hantu ngo hatembaga imodoka. Umushoferi ngo yaragiye araraba ngo akabona umuntu akatira umuntu kandi amubona wenyene abandi batamubona. Umukecuru umukecuru nyine ahamaze igihe ni wamubona nta wundi amubona. Urumva umukecuru ahamaze igihe yaramaze abantu. Yesu ashimwe cyane. Urumva shoferi wenyene ni wamubona akajya kumukwepera ngagira mugongo ariko umukecuru yagiye kera. Yesu ashimwe cyane. Nyemerera uyu munsi hari icyo Imana yakumugiye ngo ndakubarire ko hari ubuzima igiye gutanga ku bantu bagiye kumvira. Tera haleluya. Hari abantu bazi inyoni yitwa umukukwe. Umukukwe ni inyoni y'umunebwe, ntiyubaka. Umukukwe ntiyubaka. Igihe kimwe ngo yaranyagiwe. Yesu ashimwe cyane. Ijya gusaba indaro, hanyuma mugenzi wayo w'inyoni irayima indaro, irangije irarira kubita urutoki ngo sha ejo sinzonyagira ngo buce nubake. Mu gatondo haca hazinduka akazuba, ngo mbona hatse akazuba ndarara naho naraye ngo yihana kuvuga ngo reka tuzobivugana ngo muntu bisa ngo Yesu ashimwe cyane. Narivuze ngo Yesu ashimwe. Hari abantu Imana igiye gutabara. Imana yambwiye ngo harimo ibintu bigera kuri 2 muri kuno kwezi. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bagiye kuva mu kazi, hari n'abantu bagiye kukinjiramo. Tera haleluya. Ntibisaba kubyemera ariko abantu babyize. Aya mezi abiri kwa 11 no kwa 12 hari abantu bagiye kuyabonamo Imana. Mbese ibirenze ibyo utigeze ubona mu mezi 10 aheze. Ariko hari n'ibindi byago nabonye Satani ariko arategura ku bantu. Nibyo yambwiye muze kumara. Imana ishimwe. Naribuze ngo Imana ishimwe. Abantu bahari cyane kubona bataje abone hano hano arangije batishiraho itangazo. Kandi buriya ni Imana yambwiye ngo shiraho itangazo aho twabanye mw'indwi yose cyane kwezi kwa gatanu. Imana yavuganye natwe ngo dutunganye abantu bitunganye kubera hari ikintu kigiye kuba ukimana
twe tuzi ko ishengero izuba ruguru hariya hari n'aho twe twaraguze parasera twatanze amase baca barihinduza n'abakomisiyoneri bari amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Baca barihinduza baca bango yabo ngo byahindutse. Imana yagomba ko tuza Imana ishimwe ako kamaro Imana irambwira Imana irambwira mu ntege ngende kuvuga ngende kugende ko hari ikintu kigiye kuba imyizerere abantu bakacyumva bazokumva imyizerere mu matwi yabo kandi nagoroba hari kagoroba kagoroba ndabuse byabo ndasimuze n'abantu n'abatarama kagoroba bari bahari ababa mu gategura icyo gihe abandi ntibari bwabarukije. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma imvura itangura kugwa nta mituragaro yaturagaye hari n'abatamenye ko yaguye. Urabaza bwariye mu magirini hari umunsi yatembeye mu murima w'akarenge yambaye igitenge hari umugabo sibyo bwa igitenge akenyeye igitenge iyo makuru mwe ntego mwari muzi cyari igitenge